Na samom početku htjela bih da se zahvalim organizatoru nevladine organizacije Multimedijalni studio Bilo Polje na ukazanom povjerenju i angažovanju za predavačicu na 3 tribine koje je navedena organizacija realizovala u okviru projekta Druga šansa. Na tribinama govorila sam na teme o stereotipima i predrasudama prema LGBT osobama, također o nacionalnim i lokalnim politikama, kao i govoru mržnje na društvenim mrežama i u javnom prostoru prema LGBT populaciji, o problemima sa kojima se suočavaju, o kršenju ljudskih prava, diskriminaciji po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta i odgovoru institucija i društva uopšte na navedeno. U Crnoj Gori postoje brojne različitosti i one podrazumijevaju kako vjersku, nacionalnu, etničku, rasnu, tako i seksualnu opredjeljenost i pripadnost. Uticaj međunarodne zajednice doprinio je da se u Crnoj Gori od 2002. godine počelo govoriti o LGBT osobama, prije svega u institucijama sistema. LGBT osobe u crnogorskom društvu nisu bile vidljive i nije se čuo njihov glas za slobodom, ravnopravnošću i pravom na samoodređenje zbog stigme, predrasuda, osude društva i porodice, nebezbjednosti, diskriminacije i nasilja. Vlada Crne Gore 2019. godine usvojila je prvu strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBTQ osoba u Crnoj Gori, a 2020. godine Skupština Crne Gore usvojila zakon o životnom partnerstvu lica istog pola koji je stupio na snagu 15. jula 2021. godine. Usvajanje zakona naišlo je na snažnu osudu, protivljenje dijela šire javnosti, a i LGBT organizacije civilnog društva su imale kritike na sadržaj finalne verzije zakona. Činjenica je da jedan ovakav dokument postoji mnogo bolje od pravnog vakuma i neizvjesnosti koja je postojala prije. Ovo je svakako prvi korak ka suštinskoj, pravnoj, bračnoj i ustavnoj jednakosti svih parova u Crnoj Gori. Govor mržnje na društvenim mrežama ozbiljan je problem koji može imati negativne uticaje kako na pojedince, tako i na društvo u cjelini. Poštovanje ljudskih prava i tolerancija kao i odgovorna komunikacija ključni su za suzbijanje ove pojave. Svako od nas ima ulogu u stvaranju sigurnog, inkluzivnog digitalnog prostora gdje se svi mogu slobodno izražavati, ali bez ugrožavanja drugih. Kroz edukaciju, zakonodavne mjere i aktivnu borbu protiv govora mržnje možemo izgraditi društvo zasnovano na poštovanju, jednakosti i međusobnom razumijevanju. U svakodnevnom životu LGBT osobe suočavaju se sa brojnim problemima. Borba za ravnopravnost LGBT osoba u Crnoj Gori započela je u relativno skorijem periodu. I pored usklađivanja postojeće legislative sa evropskim standardima, prakse ratifikovanja međunarodnih dokumenata ljudskim pravima, nedostatak znanja i volje donosilaca odluka, nejednaka primjena propisa kao i homofobija, to jest mržnja prema određenim grupacijama među opštom populacijom, predstavljaju i dalje najveću prepreku za poboljšanje stanja ljudskih prava LGBT osoba. Diskriminacija po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta predstavlja svakodnevnicu za LGBT osobe. Homofobične izjave političara, profesionalaca u oblasti prava, zdravlja, zapošljavanja i drugo, dodatno su dali legitimitet široko rasprostranjenoj diskriminaciji protiv LGBT osoba. Svjedočimo o svakodnevnom govoru mržnje u online prostoru, medijskim portalima i na društvenim mrežama prema LGBT osobama. Ovo je globalni trend i ne dešava se samo u Crnoj Gori, već se dešava i u regionu i u svijetu. Dosadašnja praksa je pokazala da izostaje adekvatan odgovor nadležnih institucija, a da se napadi usmjereni protiv pripadnika i pripadnica LGBT zajednice zbog njihove seksualne orijentacije često tretiraju kao prekršaji, a ne kao zločini iz mržnje. Iz tog razloga važno je edukovati nosioce pravosudnih i drugih funkcija da prepoznaju govor mržnje i zločine počinjene iz mržnje prema LGBT osobama zbog njihove seksualne orijentacije i na taj način uticati da takvi slučajevi budu pravilno karakterisani i procesuirani pred nadležnim organima.
LGBT zajednica, znači treba da bude ravnopravna zajednica u Crnoj Gori sa svim ostalim članovima zajednice i njihova prava treba da budu jednako uvažena kao prava svih drugih ljudi u Crnoj Gori. Treba poštovati znači sva ona mjerila i zakona o LGBT populaciji i ne treba da budu diskriminisani ni po kojoj osnovi, posebno ne prilikom zapošljavanja, prilikom znači svakodnevnog života i prilikom odvijanja svakodnevnih aktivnosti. Dakle, sva prava LGBT zajednice treba da budu jednaka sa pravima običnog građanina i svi drugi ljudi koji se ne deklarišu sa LGBT zajednicom. Društveni mediji i tradicionalni mediji, koristeći zakonske nedostatke i loš rad nadležnih institucija, često šire mržnju i dehumanizuju LGBT osobe. Sve navedeno stvara klimu straha i diskriminacije. A kao posljedicu toga imamo da se žrtve govora mržnje osjećaju nezaštićene, uplašene, što ograničava njihovo slobodno izražavanje i učestvovanje u društvenom životu. U našem društvu još uvijek je prisutna nedovoljna informisanost o ljudskim pravima, rasprostranjenoj diskriminaciji i posljedicama isključenja LGBT zajednice. Neznanja prate brojne predrasude, da su to bolesne osobe, da su nesrećne, nepotpune, neostvarne ličnosti, da im treba zabraniti sklapanje brakova, da ne mogu biti dobri roditelji, da su promiskuitivni, da su glavni prenosioci zaraznih bolesti, AIDS-a, hepatitisa, da je njihova seksualna orijentacija umišljena, da traže neka posebna prava, da treba da budu izolovani jer loše utiču na mlade, da je homoseksualnost ozbiljna prijetnja ljudskoj budućnosti. To su predrasude koje su, nažalost, u našem društvu prisutne, a posljedica svega toga je nedovoljna informisanost građana. Predrasude, znači, igraju često ključnu ulogu u tome kako mi vidimo jedni druge. Stereotipi su generalizacije koje se postavljaju na osnovu nečijih osobina, dok predrasude predstavljaju negativna osjećanja ili stavove prema određenim grupama, a inače ljudi uvijek griješe u tim, da kažemo, razlikama. Kao društvo izgubili smo osjećaj da je to sve nasilje i ono je potpuno normalizovano jer adekvatan odgovor institucija nedostaje. U zaključku bih navela da pripadnici i pripadnice LGBT populacije se suočavaju sa diskriminacijom i nasiljem u mnogim društvenim sferama. Značajno je uključivanje svih aktera u društvu kako bi se stvorio sigurniji prostor za sve ljude bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Također, edukacija javnosti o LGBT pravima i negativnim posljedicama govora mržnje je ključna, a policija, pravosudni sistem, zdravstvo i obrazovanje moraju prolaziti kontinuirane obuke kako da prepoznaju i adekvatno reaguju na govor mržnje, kao i da LGBT osobe treba podržati, da prijavljuju govor mržnje i traže pravdu. Također je potrebno raditi na unapređenju zakonskog okvira, kao i da predmet građansko obrazovanje treba da bude obavezan predmet. Sve institucije sistema treba da se pozabave ovim pitanjem i da reaguju ažurno, pravovremeno i adekvatno. Dakle, potrebno nam je da suštinski pristupimo ovim temama, a ne formalno. Ljudska prava su temelj svakog pravednog društva. Njegovo poštovanje donosi mir, sigurnost i jednakost za sve ljude. Svako od nas ima odgovornost da poštuje prava drugih i da se bori protiv nepravde. Samo uz zajednički trud možemo izgraditi svijet u kojem će svi ljudi imati jednake mogućnosti i dostojanstven život. Obrazovanje je ključni faktor u zaštiti ljudskih prava. Kada ljudi znaju svoja prava, lakše ih mogu zahtijevati i boriti se za njihovo poštovanje. Zato je važno da škole, medije i društvo u cijelini podižu svijest o važnosti ljudskih prava. U malim sredinama gdje su socijalne norme često više ukorijenjene, ovi obrasci mogu biti posebno jako izraženi i teško ih je prevazići. Jedan od razloga zašto ljudi imaju predrasude jeste strah od nepoznatog. Kada se susretemo s nečim što je drugačije od onoga što poznajemo, često reagujemo s oprezom, što može dovesti do stvaranja negativnih stereotipa. Na primjer, recimo u kontekstu LGBT zajednice, predrasude naravno mogu proizaći iz toga što nemamo dovoljno informacija, što ne poznajemo dovoljno tu temu,
što imamo pogrešne potpuno predstave o toj zajednici i što unaprijed, da kažemo, usađene neke norme nam govore da mi ne smijemo biti u dodiru sa članom te zajednice, iako je onda, kažemo, živo biće. Imamo oblike govora koji u potpunosti relativizuju govor mržnje i uvredljiv govor koji na efikasan način brišu granicu između slobode govora i onoga što on jeste. U EU posebna pažnja se posvećuje zabrani diskriminacije i afirmisanju prava seksualnih manjina. Zato se i tokom procesa evropske integracije prati položaj i tretiranje LGBT osoba, posebno kroz usvajanje i primjenu antidiskriminatornih zakona i prakse. Važno je da sopstvenim primjerom, bez homofobije, doprinesemo kreiranju tolerantnijeg i sigurnijeg okruženja za normalan život i rad LGBT osoba. Organizacije civilnog društva, čije je ovo primarno polje djelovanja, prihvatile su izazov i daju značajan doprinos u zagovaranju promjena. Istraživanja pokazuju da značajan dio populacije u Crnoj Gori svjestan diskriminacije i lošeg tretmana LGBT osoba. Europska komisija protiv rasizma i netolerancije izvještava da je LGBT zajednica često meta govora mržnje i nasilja, posebno na društvenim mrežama, a ovdje uključujem i medije. Pod tačkom 2, diskriminacija u društvu, zakonski okvir i nedostaci. U prethodnom periodu krivični zakonik Crne Gore kroz član 42a je dopunjen odredbama koje diskriminišu po osnovama seksualne orijentacije i rodnog identiteta i taj, da kažemo, tu okolnost tretiraju kao neki, recimo, prekršaj. Međutim, izvještaj ove komisije za 2023. godinu ukazuje na to da zakon još uvijek nije potpuno usklađen sa međunarodnim standardima. Pod brojem 3, nedovoljna primjena i obuke. Preporučuje se dodatna obuka za sudije i tužioce s fokusom na primjenu člana 42a krivičnog zakonika kako bi se poboljšalo prepoznavanje i procesuiranje zločina motivisanih mržnjom. Samo bi se osvrnula da je Evropska konvencija o ljudskim pravima jasno kategorisala govor mržnje i ne znam da li ste čuli presudu Evropskog suda za ljudska prava protiv Riza Salkovića, koji je inače Rom islamske vjeroispovijesti, koji je trpio konstantno verbalno, psihičko, a i fizičko nasilje zato što je islamske vjeroispovijesti u Podarici i na kraju morao da prebjegne u Belgiju. I 2018. godine dobio je protiv Crne Gore, njegova predstavka ovdje. Eto, samo u tom dijelu, koliko je taj govor mržnje, iako postoje jasni pravni mehanizmi, često država nije sposobna da zaštiti pojedinca. Važnost uspostavljanja jedinstvenog informacijnog sistema pravosuđa naglašena je kao ključni korak ka boljoj zaštiti ljudskih prava, posebno kad je riječ o LGBT zajednici. Na primjer, imamo podatak da, recimo, strategija Ministarstva pravde za razvoj informacijnih sistema pravosuđa, koja je obuhvatala period od 2016. do 2020. godine, predviđa stvaranje softverskog rješenja za bolji uvod u zločin motivisane mržnjom i njihovu analizu. Izvještaj Evropske komisije iz 2023. godine ukazuje na potrebu da se ovaj sistem razvije u cilju bolje zaštite ljudskih prava, posebno u kontekstu nasilja i diskriminacija ovih osoba. Predstavnici LGBT zajednice treba da javno djeluju i da svoja prava traže na javan način sa ciljem kako bi bolje uživali svoja prava u našoj Crnoj Gori. Znači, a to je vrlo važno da javno djeluju kako bi mogli da ostvare svoja prava i prilikom zapošljavanja i prilikom sklapanja brakova, prilikom prava na život. Dakle, sva prava
koja se odnosi na djelovanje u kulturnom obliku, kulturnoj zajednici. Dakle, sva prava koja su definisana Ustavom Crne Gore treba da budu i vezana za prava LGBT zajednica, ali ono što je poruka za ove pripadnike gej populacije je da svoja prava javno traže i da u tome budu istrajni kako bi mogli da funkcionišu u društvu koje mora biti ravnopravno za sve bez obzira na vjeru, pol, rasu i opredeljenje. Crna Gora je napravila napredak u pogledu zakonodavne zaštite LGBT osoba, ali je ostalo još mnogo toga što bi trebalo uraditi. Izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore iz 2018. godine ukazuje na to da uprkos napretku u odnosima sa policijom postoji potreba za poboljšanje rezultata krivičnih gonjenja u slučajevima govora mržnje i nasilja LGBT osobama. Primjena zakona o zabrani diskriminacije često zavisi od spremnosti pojedinih institucija i njihovih zaposlenih da se pridržavaju propisa. Iako su koraci napred vidljivi, potrebno je još puno rada da bi LGBT osobe zaista mogle da žive bez straha. Država kroz segmente djelovanja, kroz institucije sistema mora da obezbijedi jednaka prava LGBT populaciji, jer i to su ljudi i oni zajedno sa svima ostalima mogu da doprinesu napretku države Crne Gore i njenom integraciji prema Evropskoj uniji, a prije svega jako puno mogu da doprinesu što bržem pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.